Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an khubor bamta kasngi ka executive committee jong Khas Hills Autonomous District Council ke HADC kalha ban mi pat ba hi ban pin kho ya ka phalau jong council hadin ke jing ki pat ba jing mi surok jong ki kin hun ki hajar ka hima sora ki badawa ba ka HADC kan ai sanat no ya usim khna ka hima upa im marem dors im Hipat ba ka hima sora ki balawan jingya ki hasilong. Kila syong pat ba bat perta slogan persya ya ka jingyat pat ba jong ka executive committee ka jilla sensha da ka Voice of the People Party VPP. Halor ka jing pam pat ai jing itu pat ba yus im balajin da ki pat ba ka hima ha ka jing friend jong ki executive member da ki HADC kila pan pawi ka jing pitar halor ka jing bret pat hari ki jabo jaban ha phalau ka district council. Kilong bakat bagi pat ba hagis nong lajong ki jipelong yi kijing yalap le khut bat kentu yi ki pat ba ban sumar ya kamarya rei ha kane kijing yi ki pan lapin jabo ya ka phalau jong ka council hadin bakut kijing yi ki ayo yi ki executive member bat ki pat ba nong tre jong ka ki HADC bagi mi pat ba banum bat pin khut yi ki jabo jaman ki bla sa akut ha phalau jong ka council ki bla bret da ki nong yi ki na sora Ya gahak. Ya gahak. Yang bisa katangi satu pimdan kariti kasih pasora kadai lembah kan diam dia nakatoi batang macam yang kan diam korukom nilayo elau yuske bajam tebalai parkine ke Jangan diam kau beri terus ngimlau priwa partai kakau harus suki kenapa kejelak khamraj vodka ada kibam dai di khasi ini kibrang pian Ya gahak. Ya gahak. I know Ya gahak. I know Ada ketika hok kecungi, mangipan mentak kasni. Ano yang kasanakan lang? Makahi kepada ay. Kadi makahi babat yang tiga distur yang dikasih. Lablang ba ka desik usul kadi ka thau jukul marhi ya piu pai ba. Alam makahi kan pi. Haba kang ay hok ya takariti ka distur kecungi ti. Yang ada kata. Di menteri kan ki pai ba ada kimla.
tak kihab yang ke lang baik margaliang kan matam Ya ada biok bandrong si pungut si pokot banyak ran lamba CEM bat PM kudan hatai nang kati officer jong kaneka district council hadir bangala yorong siapo si pungut haringkat kayo na lang yung CEM bat officer jong district council kabalane labon kenta kabangila yatay blethan bat kadai ro ka jinyakran ka wala kluj apo siya po te tanggaway ka rai ka ba ngiyo naki nakalian jo kikiong bangin pat ay ya kasanat kata kadai ka kuwa pasiti te halor jo kaning penmanay fi pa ba baka umaw jam jong inay syakmat kalong ba larakane ka isi pementa ka edonot kana kane manginginong syong pliti henry nginang prinklan gijung yaki ang ni syakmat di manjur na yam kita gimo jam iba nakaliang jong kakanhon gili no sensyar kaba nginang yay penjur ka jung yaki tak hadu paginayo ya uso yang maramdor ubaday usim ubalatong daka kursim ya balat menjur daka dolbar hima kablalong kalay tarik munapaway arhajar arposan baday na kanika daw kadistikon sel kala penkain daw hala ya kriti idustor ibajudon hapo kahima sora data ka daw kajingin urut joki nakaliang jongi upay ba nginang yay penderhem ka jing yaki ang ni syakmat patsa jisin nga ay biang ka jing pentip sapi badai lay nginom ong kata ka kantin kabang ni eksamen si eksamen kas kubur ko makiki ay ki ong ngingar ba ong mentan nadu ka manay bakat ar kabang lalay bedia kendo bati ki ong am ngina eksamen hendray la jandap ndriu manay ro kepada eksamen kabak mendo kata ka eksamen mo joki Kani kapani bakit agong kapit ansong mamatay ka suki kani kapani bakitay kibasyong po kaisi kipatlong kapit tang na kita Snap. To nakaliang jong i. To sap patay. Nakaliang ka jong i. Kakanhon ki clear sensyar. Isiya siyong kerki. Mentahi komne. Bat ngin sa panro katakaray na phi kapajba halor kabiyaday bakane ka jubab kabang iyo na kine ki isi ba siyang hangpo sikat hangtia po district council pipile kondo Mana bang Igli? Igli ya surat. Rang batin thay. Kilang tinggi kilang pa. Kilang suku yang ngimla ne ngilasa hanis ti perthai. Bela ta kadaw. Manta ka sni pimi kat ne. Nama pitet de ta hok. Pimi kat ne. Nama pisu tu. Pai kene ka hok pilaya pateng. Na kilang kini kilang pa. Na ubare mbaja. Na onyos kong onyos trap. Kitip saya kedar. Pakhalam kariti. Ngimla banda bansa. Hang ni asli pertai. Uwe ukasi kalam kariti. Uwe kai kalam tra jadi kalam kendau kalam kariti. Ngimlong tra yalam kendau kalam kariti. Ngimlong no sensyar hang ni apa kilom jadi kalam kariti. Dahil natakatawan ta kasi pimi pat ba kane. Kung kikon kajar ki bay
ya kahima sora. Kajuba pa saya kedar. Nakani ka executive committee ka banta kalong. Hadin bagi klik nang sensyar. Kila keren. Kila ban. Ya kajing kuat kajing piu kon hajar. Paghalam sanat. Ngimlak banyak keren. Saya Iban, lapoi kajing yan niya, kajing talan niya ang tayo jerong. Mereka bakut, tolong. Ngikuai kesanat. Jubab nak ikolong baik. Wat ngoy ngimlak banai kesanat mentah. Iwan men keren jepi mentah. Miok sanat. Hakat tongin snap jar kata. Hatongin sang maili. Malawi pi. Kajingnya ki. Kadon ke Banengkong. Kadon ke Baar. Kadon ke Balai. Kebentar, ku anak bentar, nak sini. Ya kata kajingnya ki. Kajongi ngiem penkut. Baca kini ke begilek menti. Kin sayok duduk teli. Reina tak tahu. Reina tak tahu mau pi. Lada kini kikir ngak. Hakawai kasi ke sekongo. Nama apa? Skor yung banyak. Kadai ke skor yung mulai. Reina tak tahu. Reina tak tahu mentak ke kelimat. Ngan raya tu ya pi ya kai wingin le ya kebar. Pagkata kebar kan kam kraw bani kanik Banengkong. Jadi nak hak ni kanang rem na tak tahu. Kane kam kane ke kendau nang wei jongki. Ngim keren hak ke kendau nang wei. Ngin lai keren buah Himalajong. Ya ni dia mi mentah. Hamok kedok in Syam Darbar. Ngin sim ya karai, bangin le ke Baar. Kata ke Baar, kan kam kerau ke Banengkong. Kata ke Baar, kan pensai kedar ke hok jeung Himasora. Kata kadai ke Bekong santamek bangin le mentah. Ngiem snap jar da leiru. Nyeng. Em slam Himasora. Ya syaki bos ini le. Hamok kedok ini kendo. Ngin batai ya pi. Saka step ke Baar. Kum rangin le ban thom ye kani kajing beriti jong kani ke state committee yang ye ya sigi bos bedang am bani kedua baik ham pe hamok kodok en bapa ye pi ye kai bagi le ke Baar ham kang ye thom tenge ye kakap ulai ya